Pozdrav svima, ja sam Bence Kalman, menadžer prodaje kompanije Vendo i u ovom videu vam predstavljam rola V alate sa nagibnim umetkom. Postavlja se pitanje za šta nam je tačno potreban ovakav alat, jer zapravo i sa standardnim alatima za upkant prese mnogo toga može da se savija. Pitanje je legitimno, a odgovor je veoma jednostavan. Alati sa ovakvim nagibnim umecima imaju mnoge prednosti. Najpre, za razliku od standardnih prizmi, kod rola V alata prizma ne ostavlja trag savijanja. Druga prednost je da se prilikom savijanja rupe u komadu manje deformišu, iako se nalaze blizu ivice savijanja, dok smo kod običnih prizmi navikli da se ovakve rupe prilikom savijanja deformišu. U slučaju rola V alata, ova deformacija je vidno smanjena. Treća prednost, mali razmak između umetaka omogućava niske ivice savijanja. Dakle, pošto je razmak između ovih umetaka veoma mali, samim tim možemo saviti delove sa sasvim malim ivicama. Ono što nam ovaj mali razmak omogućava je da kod konusnog savijanja sam komad ne zapadne u unutrašnjost prizme, tako da celom dužinom savijanja dobijamo jedan izuzetan ugao od 90 stepeni. Kako i sami vidite, čak i kod debljih materijala na ovim uzorcima se vidi da se kod savijanja standardnom prizmom uvijaju krajevi materijala jer zapravo nema oslonac unutar prizme na obe strane. Kod rola V alata to nije slučaj. Komad je do kraja lepo savijen pod uglom od 90 stepeni. Hajde da pogledamo na praktičnom primjeru savijanje sa standardnom i sa rola V prizmom. Uzorak od 4 mm sa dva otvora ćemo savijati konusno. Na standardnoj ćemo videti i trag savijanja i uvijanje krajeva uzorka, kao i to da će se rupe deformisati. Akoše, molim te, savijimo ovaj komad. Veoma dobro se vidi trag savijanja sa obe strane. Takođe vidimo da se kraj uvrnuo, jer je praktično upao u prizmu i to vidimo da nam je otvore na uzorku prizma deformisala prilikom savijanja. A sada pogledajmo kako se ponaša identičan materijal, ali sa rola V prizmom. Kako sada vidimo, alat nije ostavio trag savijanja. Uvijanja materijala praktično nema. Savijanje je do kraja pod pravilnim uglom od 90 stepeni, a prizma nije poremetila ni simetriju otvora koji su ostali netaknuti prilikom savijanja. Pitanje koje se sada postavlja je zapravo za koje debljine materijala imamo dostupne rola V alate. U standardnoj ponudi debljine su od 0,3 do 16 mm debljine materijala, dok kod alata sa podesivom širinom možemo saviti i debljine od čak 30 mm. Sledeće pitanje koje se postavlja je kompatibilnost sa različitim prihvatima alata, pri čemu možemo reći da nema ograničenja u tipovima prihvata. Za sve poznate prihvate alata dostupan je rola V alat. Osim standardnih, iz ponude dostupni su i specijalni alati. Tu govorimo o, na primjer, savijanju U profila u jednom potezu, kao i ostalim sličnim specifičnim zahtevima. Ukoliko imate nerešiv problem kod savijanja, potražite nas. Uveren sam da ćemo naći rešenje i adekvatan alat za vašu proizvodnju.